Kardom dan Marley pini nili puthot bang thol nali tum kelang bam mate kaching hon channel Karbi Teach 2.0 along la se pini a video bang ki Koson nali tum emitha mobile pen hemi nilun pen voter ID correction correction nengi ma PUSI nili PAKLANG pun populo kumane ame na AKUR mate address ai hoi chok chida dodo la se Koson se la so address online men pachogi ma la so video se nili pinawan pilo la si video start te aprang nali tum nili channel se ki milang pelote subscribe tha la subscribe pe tok di la pen bell arjan ta betha la la pulte munon peti li kapre ga video le upload sta nali tum a mobile on nali da prangi afan la pen kachunding ria lamang ke la puhelo 1k nang pe plan non tha nili channel long 1k jong se plan nali tum hang se giveaway surprise do la se la introduce lang pon pen nali tum video le cheng pon fit lo na video bang asap te skip ri no afrang sinang litum a mobile along voter ID la helpline pu bang download dun de no na litum mate download noi ka download ni bang ke na litum a mobile long play store dui ni le la sa video description nang ta link pidet po adak penang litum direct download fit ta chaw kalte play storing pui go play storing pudet pen la athak search for apps pulang nang litum tokdamo voter pu POTER voter helpline pu la tokdam terasan interface wang po nili dak download tang sudolo la hello a apps amen bangke nang litum la download that pen nasun arjan po mate open pu tok po la open fit nang litum open that pen nasun interface nang klang nang litum thing no la pen na pu akung kitok di RVS site explore pudi dak leber ego dak ber that pen new voter registration di shifting outside assembly continent shido deletion form the correction of entries the shifting within assembly contingency the issue of replacement electoral photo identity card pudi lai hui di nang litum lai kam ane dak pen claim ikmelo asini libang non correction ni asi correction ni pulte la correction of entries pulang form 8 bang nang litum open ik nang po nilam piklang ik po la correction of entries pe tok do la dak ber ik dat sa interface nang klang po nang litum theng no la sa interface nang klang dat pen nang litum la ber ki tok di let start put tok di la dak leber ego dak ber ik dat pen nang litum theng no mobile number mate phone number ba nang litum dak ber nang po ber dat pen send OTP nang lela pula dak OTP copy no apare verify dong ber ik dat pen nang litum theng no la sonar jepo do you already have voter ID number do pula the yes I have voter ID number ber no pen avelang pula no I do not have voter ID number no nili dak do kok mate correction ni fancy yes I have voter ID number pulang ber ik po la pen dat na litum la ber di next long ber ik fit no next long ber dat pen fit dan na litum voter ID MSY number pa na litum dak ber ik nang po la pen dat la ber face detail pulang ber nang po la pen dat proceed long ber no
nili dak voter ID number ber alo dak chok sidat no voter ID non nasan berda pe nalitum la aber silango. We have found this record for your entries voter ID. Please click to proceed bottom. Non nalitum proceed bottom ber ignang po dak cetok alo mate cetok dalo asa voter ID duk po proceed long ber det benefit dak voter details sang lang panali tum theng no a man AKUR la pen assembly parliament district state lai hui la pen nali tum continue long ber nang po continue ber det benefit nali tum ku pc chok chima name ma amen mama te photo tong chok sidet ma ifik number ma address ma date of birth ma mate age ma la pen name of relative lai hui tong chok chima type of relation gender lai hui nali tum dak pen select pana pi bang si chok chima nili bang dak photo chok chi mate clear sidet nili photo pan choice lo la pen that next ber pan ego next ber det pen asan nang lang po upload photo koso photo si pidonima asa photo banala tum gallery long pen upload ik panang po MB ki ong nice ta 200 KB an bang nai photo dan nili photo upload elo photo uploaded pen next long ber pan ego next long ber lo nali tum theng nangli men la pen nali tum dak place mate area bang nangli tum dak tok ik nang po tok det pen ason nang lang po from it preview chok chilang plote nangli tum asa form dak details sang lang po chok chilang plote nangli tum ako correction tumen dak 5 minutes na pornang pideyo chok chilang plote la cross sign dui dak cross sign long exercise long la ber no nangli tum jang si chok la plote la ber tok do confirm long ber iko confirm po long ber det na fita sub loading po dak loading way lang sa sub chong hong ik cheno lapen voter ID koson sakimi fly ma pula sa video to nili upload elo lapen fly de penasan anchiklang interface your application has been submitted successfully popo for your reference ID la reference ID banale tum screenshot mate copy ik deno na ID banale tum chibi kong nang po penerasan option wang po para main homepage lang wang to po nasional itu naso reference ID koson si status check ma pulte explore rong dam pri go nang itum homepage lang dam dat ben la explore mo to dia ar website dadam ik pen nang itum la beri to di status of application di la dag le ber igo dag ber dat pen applied from splomberno la pen altum reference ID jong se node dat pulte inter reference ID la thage to di la pen track status plomber igo the details siwang po la pen ber be pin tapu applied from splomber lo tenali tum reference ID bang danang lang po la reference ID long ber igo nang litum reference ID lo la pen nali tum the details sang lang po amen hai hui la pen BLO.L ma file verify la pen accept reject la hui the result lang po BLO.L lo bolte la green tick sign ta do po la pen file verification ng talo la pen accept ma reject ma lasan no launcher lo so video lang la pen video jong si lang mission polo ten nang litum subscribe ta la pen bell icon ta ber tha la pen video long jong si kilang pen jong si nang litum pini thek the son to polte nilifan whatsapp long mate comment long na hambre ek teme la pen
subscribe bang ati nerina lapena sa video share tha dabai thak me Kardom.